kamani. O faith be o iman pwara. You can do it because iman biela sel suhne. Na won konko mini sela ngaro mi o mansham. Iman biela ni sel suhne. Ama kanyi ne yel shel titi. An yaga nan gban ye twa shel titi ka dene nye hale. Na won ne yel shel titi dene nye paramount. So aden yela akpanga man pam. Wula ka yam be na woni to be able to fight a full-time devil. Aden mbala takane nye shel mbala. Ama ka wula ka nyem be biago pune. Mpira nu be zosr nirba nuele. Nta zala iman ngoma ne be shamba. Nta chafrante nan mbala yo. Hal amin yersu. Amin zan so zelka nim beto o da dini. Amin yersu eto akar ngala nim beto la nirma da dini. Mponna ko so na unsani. Nese ko tu bang. Wula kayen nan bang won dable ko bang nini. Na lo tumani. Amine to mel tun she tum da men na on susuna. Kara ko nyela de konkon yen zo anan bo. Kara ko nyela de konkon yen ta ga fara na on san biane. Who knows? De to ko nan kar nyela amina pa nan la de sham. De to ko nan kar ya den ka na yen zan zo anan bo ci amade. Who knows? De to ko nan kar nyela am mi jenaba kom sub sham. De konko kurum ne to cheka na on zo anan bo ka pi aljenda. Don pa wakata para she biane ka tin yon din yen yi. De zo le jiya ka bang de nirbe yala. De jiya ka man dadi ne be kaman jangla pour kar nye problem zanta. Kaman faith man ne di ben table. Be man faith. Man iman de chaka man iman nye issues. Be problem zanta. De nang de la. Ayan na shem nye la akpanga man pam ka bo ben zahandogo. Nzahma den ma katinya. Last year la up to this year. Boka nang tinaw katahar na ikizungo na on zwa nan bo. So you have no ever right to judge a single soul. Nyene akara swele akara swele. Akara yuko. Because God didn't make you a judge. Na umbe make a judge. Na umbe yela na judge nirba. Mbangda nirba faith be nirba da dine ne zasham. Na umbe puhale. Look. Now, God does not look at people the way we see them. Now, you the nearby, Kamantan and the Unibasham. Now, you and nearby la. Come in a borshell can now nunda. Ama now in the borshell, don't go nung the hale. So I see people judging people today. Even hala fanama. I see people judging people today. Can nearby judge nearby? Kabanaba pi kabapunta bu kabanaba pi kabapunta alijenda be kabapi kabapunta alijenda ba jishapolo karpana wonen yelba na on bezan so jeje na anuni to chelati to ku yisi chiyama kana on ye to fine nda yelango ka kana ma sallam kananti yelia ningo ka varse yamang ku da yelma mandano yelia to zungo mandano yelia to yen zola iza nan bo iza twema alijenda ayan kam na te block ma ha dito ko na kana nan la amal la swel na taso ko bi alijenda akara yuko. So you have no right to judge somebody. Za chongo faith based on chongo iman polo. So critically, I am telling you that as a part-time Muslim, you can fight a full-time devil. Kachaka bang, the judge nearby. Banam ye part-time Muslim. Anto lere suno ye la part-time Muslim ka want to swa. Very, very, very important. No one in yela shambala ma. So iman biela suhune. An ye to shela suhune. The biela ko kacheren yina anwene. Dozo na wi en jeja o jejele to shel dem bia suhune. Ambel ni ye shel den kana o jejira. Ama kan ye shel karina. Oh yeah. Lela kan believe lela kan dictable. Nir kamza sambal ni ye kanang de shele. Dozo aniye shel amel kanang shelma. Dinye za biao. Na o mil garama. And this is what now on the jejira. Let me tell you something.
You see, so non pure. Don't want to dollar poloni. I see people judging people today. How even a phenomenon. Ava so kale jando mi kabu no zangana. So hale you don't even need na nya faka yel na on yetwa. Inye kanirba yerle. Wai hi kira fanam yetwa na kapa afa. De kuzam ni sha nya faka yel na on yetwa. No. Na on no kunna makata bangsam shezan chingo puloma agbana to spreadle. Anama sallam yel nula. Na te spread mo daji no te yi mo daji no pulo na hadi kunyela aiza yini garanya kuji aishel kamir maana. So you don't need to be an imam before kana yel na won yetwa. So come to yel na won yetwa. You sma hankale. It's very important. So kamalo yel go targa hala fanan bannan riya wazo no ba mallaba milen se targa na on ban nam so ko miza den yiran kane ko miza kare ban shaka ngumi hala na rajiza because na won da wuhuro ban yar shan ko yara annabi da miza alquran shelden da shi no ngun nanda donguna onanda orana ndi kurle metiti ama kan wonun kurle na wonun da shi la guidance mana tutu din ya alqurani ka na won shi ta annabi da wura mana annabi bana jiza na wonun kunye ngun miza de zorde nan telapam na mi don bo non ngoma za haidi nyela aiza yini. So when you claim that you serve God on daily basis, we claim that we serve God on daily basis, but we commit sins. Kemebe chetale tumbo. So anytime kam ka tumtale kabu gafara. Denenya iman kpansiya, denenya iman biyama. Ama ay tum de tale kaba mine ben shabian bohar na wona ben yer na wono chel pangma. I am telling you that you can't fight a full-time devil. Da kan borna yela ma. So rebe zamane anya fakana yel na on yetwa. Agwanto ko pi na on yetwa shele in yel kaniro di afani. Na wonde yin ngal barka nan da kada chan. Because issue man yela, the one who sit to talk about God. Kanir kam won jini no yel yetwa kan ye na on yetwa ko en yele. Kanir kam won jini no yel na on yetwa nye ngun dwel selma. Probably shop ku yet now ye to akata soba now unsani. The tuna midden born maza. Kan un bo al Quran son kan nang de wazu. Kan woni nyen gartiza now unsani. Na zo won gartiza now unsan biene. It's very important. He might be the worst sinner. So no to yera now ye to. Na zo ku tal dungar udur jole. So kan won yer now ye to nyen won nan pure. Ato yer now ye to akaba non pio kaba njia tu ma swa kamando ko ngala ya pu jang le ba kum zo ka kum ma swa de biene ka zan na tum san dane nti su na un sane denenye ne se twu nyanga